Sanang kasuabon, sanang hari Sabat kumada di sanan, kanaw misisa ta kapod iswang dat sambayan. Kinarengan iswang renyan sorga kun sikaw da timpu diti, ti lembus yahay da kapag yampay kago da kasuabon da bayno, maya diti timungan dat sambayang kasuabon, kun sikaw nagi mantado sa kadungno, gisam dat asa nang piramutan dahay mantado ka salimpunan am gisam nakalimpukusan. Paingkan nagi pakinangahan dahay, nga tarimon dahay tensana ni boras nu, miyampay da ginaw da paingukap. Tinasambayang da isang ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya maburas ako sanang kasabon, insan po. Sanang hari Sabat kumadatid insanan. Puji Tuhan to kasabon bay na kano ta kaagod kapag yampay maya dat sambayang kasabon iti. O gumo tamo da tambolog gahit di kasabon bay na hom. Aya. O saro dadi man paimpuna dite no nga o gumo tamo da tambolog kam patalib-talibo pa di. Kamuyan kuno pa nga nugay niagala tanay-tanay di kitalad. O gumo tamod. Nga nakatalib-talib bato numaw no di pamagunanam ay no di may tinong kopyalot lampung tabanan nilot soromin nga haray ga sisipon mo. Okay. Nga iyalo no lo. Okay. Iyalo nga magihumiralan dat pay kukurad may suwang dat may tinong hilot nga lampung-lampung. Tumbayaan to kod irogon nga iadi nagikadaod magihumbaralan dat paing kukurod may suwang dat kapasian dati gisamba iyati na pa nga atumpalid to ko. Nah. Hindi. Oy, asuhatan ni matidman dat kotbahi right katambolag-tambolag gabay nagi. Kasuaban po ba no? Tulo na po panambarasan dati nga manaybaw kaboros-boroson. Isay dakot o gumuboros. Sa kiro na po magiambalot, akan pondad ikapag itutun-tutun nga ato kay iso na po dahok kalamokon nga o gumuoboros. O gumuboros ko. Sa kiro miyagal ko ay magisosarita nando nga tok manaybaw diwakon at sarita nga mo na pati do agyan do mo. Yodi na maturi. Nga ay ni dati dat iswang kakaboros-boroson tatap na haroho ko mo yun dat sayra na pod o gumuboros to ko nga o gumu na matiot ay nuridi Columbus datid o sonong tayko pengkuro ko paninduan lawakon ko amo tumano dapod kitab Amsal hopod ayat kapadam siyam isuang na pod ginumuan na boros dati nga haro no hit kontok nga isay na po yung mamususot ay munong daw andia irine kano dat ay papansado dati mantad di kaboborosan ni kontok jadi aga ti pamatanggungan itit monomboros iti iti monomboros sayra da magyambalot ako o gumuboros manaybaw diwakon mangalala diwakon nga kom iri na hit mangimbayat dati mamonsay dati isuang dat kaimbayatan. Ayat dati kasoban na bay no? Isuang dat Efesus buka 4 ayat 2 hapadam siyam. Kada nari dahara sumaliwan da borasit ngamurang isuang da kabangno, mantad da kabangno nga guno na borasidid ita sanong
dapaturidong hinggay apatut maid napay korongaw nga kanu heula det kasih karunia. Isuang na peterjemahan da suai nga kadamay palagasay boras nu dait angol o kasinduol sumaliwan mantad kabang nu. Nga may na palambusa bilin dat asanong tumanud dat keperluan moid mangigit tabarakat umadi tulun do korongaw. Piagalan na padati haro duo hot ay kanta-kanda hiti. Iborosot paintapot ko iborosot wonsay-wonsayon. Ita paintapot hingga korohian toko. Hingga aramay. Oo. Hingga aramay dat mo monomboros. I monopot ko it amu. Kemudian kuno pati nga haren aku inapay pagibaras-barasan dati di nga i monopot. Monopot kang kuno pati nga ipaintapot asanong. Kumuduo napahit ay pagibaras-barasan to kadi nga ikakah-kakah. Ikakah-kakah tamoden no di kakah-kakah di nga mengimbulai dat dembokon dan tulun dat ralan keposion dit takay lanom atapot ko pitiod di ikakah-kakah. Jadi hingga do ko korohian monomborasi paintapot tay ko ikakah-kakah. Tumanud do podhod apurimanan nga napay asanong nga monomborasi tatapot. Nga napay aramay nga monomborasi kakah-kakah. Ay tapot ka tiadi. Iya dino nororongaw ko ka. Tok iri mo ti taramay ay monomboras tay kami sarita. Isang kanihab umbal po did nakasibar video baku-baku teko borodusa minanunghali karitadit ay JPJ kita dati video papipiduan dati mantadet ay nakaintalangi video hidi gumu no di audio da sumusuhut haro no hit kanohom numan gyadit JPJ tahano isya diri nuluhon di aku atau biri kosungali karitadit JPJ ka sairana kasondot di siya puas ginawo samano po di kagu may siya somboli ko karita JPJ ka ya di ni tarangaw-rangaw toko lah nga umbal la kagu hara di kagu isot audio narangaw ko nga aku di numan palambusad ko makagumuan hara man nakalambus it kaumbolutan man pando kira-kirakan ka hinggoh pagadi tatu mogadit dari di baku-baku det ngoyo nagyakap ya dit pegawai JPJ taumolo odisio tombolog ngo siya tombolog nga ondia iri na tinumugadi siya ka iri ni kamuan kud ikakah di wo nga aramay magadi karangahan mantad gumu na dihi kakah nga iri ni musay ino po di sari tadi nga tokom aransak di pagiwabarasan umbala pagi nilaan na dati paingkukura hiralan nga iya di no takono paingkan nagilaw boros sa kinorahingan mantad ko ay lahan dati hinggay paintapot ka iya di na di
Ohoy kah? Ohoy no, nga umbalo pa gid sorohon dati pinibarasan di rogon om i hawa. Sayra na pod miboros-boros nga tumbaan takon, "Oh, gumuy kalintong giragan pengkad orang ngo kubo," kasyo. Hmm, ino pa'y nombalan kud ay narongod pinangukadan maya di pibabarasan di rogon om ihawa nga haro mangimbulay det kadidi rogonom, "Eh, isay kinailanod kanlo ka." Nailan dati ino pahit boros sot kanilo nga ino pa'y tandu tay ka ihawa nga ay kinailan pasyo mantad na di adam. Kadidi rogonom, "Ay, taysan imo ti di pananiso di adam di ano ka." Madaisyod harot suway tulun det kakanilo taysan di siyo kakagiya. Nga irin di momonsed, o piduo di ginaon, ay topot ka amo ka. Mangilo haro di kapurimanando mangilo. Iyati nga asaro tokod iyod sayra no pod, "Orongaw to kay saritad otopot kamo iyadit otopot." Otopoti nga, "Hulom otopot kapiyo." Haray ni ginaw dati mangilo, umpeng kuro. Nga osonong pa'y haro ginaw mangilo ko o tumbayaan ni dit kakah-kakah, om labi pundod sayrad orikot nanda ti kamondot politik na undia aruhay no matidid, eh, sayra mahundi, hilo no matin orikot to pa'y kempen nga na hirinetok o gumu no hisaritad paingka ila pamimpin do dia paingka nga irin lagi aramay makinangaw ba. Nga mantad do pakinangahan dati kaboborosan dati paingkuro ta kapopolambus hilo no matid-o kita det paingkuro nangkuot kaboboyohon dati. Paingkuro nangkut pamumusus dati iti kabang dati, iti dila dati. Ino pahit pagangatan dahiti nga iyati na padahom ino pa'y apatut teman dati paindalano nga manaybaw ta kadalot kaboros-borosan tako. Okon ko iti boros ot ay manghigit dati nga iyati dahit mamusus. Iyati ot manghigit iti boros-boros dati. Moydet o kita takadam hinggay apatut hinggay osonong duman toko polambuso. Ilo pagangatan iti panambarasan dati kasabon na bayno. Ilo na did minaboros iti dat kada na dadi hari boros-boros ita ang osonong sumuliwan mantad kabangnu nga guno na dari mentok paturidong. Hinggay apatut moydet inapahit korongaw nga katarimo det kasih karunia. Nga tok kanimati ka osono nga mamusus sila boros Hodi na bada dila kalambusan lo nga kasuhabon da suabi lo dila ilo. Isuang dot keluarga hingga do kayo karahian da boros. Itangalamayan ko ison palak-palak. Ison togod-togod. Hari mangkuit semaki-maki isuang ka keluarga. Kaboros to kapiad orahian ko dadid iyot tihot kaboborosan isuang keluarga ka. Nga haro no ikantakan no nobas to kuno dit boros tiyod di. Iyoho isuang keluarga
Inapay pagibaras kaboros-boroson nga, ay magyagal hinad da kayo da kaluarga. Ikombalum-balud iswang da kaluarga dati nga ay magyagal, harohi i kaluargad sayra na pod magitotongkiad, mamanaw iti so da magindalan nga kaboros nad, bah, mamanaw kuno ka. Harik harohi it ubasat ay sibongot, intong nga natagak no, nakapanaw no, kaubasananin dahit mo'y patabi, ti kidaw ni mo'y tabi, bah, mamanaw kuno ka. Nga haron nag-iubasat inapahit sayra magin mamanaw ko tumungkiad diri nga magigapos-gapos. Gapusan molohing, gapusan ni tampinay, magyam pinay, magyadi-adi, magyaputa-pusod, magigapos-gapos. Nga ako niko o insanan to ko nga yodi, dahay no pakaluargam. Ano ubas iti magigapos-gapos, ano ubas, bobos nam it magitatabi 'no, katangkid dadi katumbayaan di sangulo na tampinay, kongay na di baliaw di, dahilad kinenan di la. Nga naubas gayad dit magigapos-gapos, gapuson, to kaddi baliom to kum susuway mangku di hilad diolo, susuway mangku di hilad diolo kasya tu. Aged di naubas it sayra da umanaw tay kamagitangkiad nga magigapos-gapos. Nga iri nahat ay nurid ay mulayan o purimanan dati awayan dati iswang dat keluarga. Sayra na padidat iyoho sendiri haro keluarga, haro tanak, haro karuhang nga, "Pasanong it migapos bo?" Eh, sayra mamanaw ko tumungkiad, gapusan pa'y sawo, gapusan pa'y tanak, pasanong bo? Nga kadaenggan isang kagapos-gapos, kada pundo sang kagapos-gapos. Man nagyay pentop ta man. Nga harakagutit tapat ti lakaman di LDSan harit maningud, manium marit yun, ihit kanila kanila kala munong ihiti ngon pita-piso gapusan daw katyulo tiyadi. Ngayon ko na paghumbat hara tulon na ko ihumo. Ikantoy walay dilo wagu pun ako nalidhiti kadit hara kadayad mantamong kadayad ni ko uhoto. Ngayon ko nadidiri nga manginom-nginom yala dua tulon. Napahit itiso nga mimangget laid da diri. Napahi karirikot nga koon say sedi walay sing-sing 'no. Uhota ko katutun ka ti tulon da dia kakum ay so dito raw ko kasyo. Katun kaya kang kuminuhat nakalaid da itulon da gulod diri. Isahigya kasi iku ako, gidi kadawat nga apanganakan ako nahawok koy siyo bo. Katunod to mo da boros. Nga diolo na patulon iti hom. Asaan la tulon da wago nga kamuyan dilo karuaraga. Kita karuarga ba ka nga napaning nama. Susah tongkiadan no nga. Pangkal pa kalau menang kia di sarita. Undorang kuno padi diri pira-pira timpu. Layan sajalah kadida malayo. Bah, iya tina padi ay mamanaw padi mayok padi uhot ta hilom
Isaina ko ilod ara katutun da hilo kangku humbal ko mo ti di tinoponing-poning nga ngoyo ko siyo ina paday man ko na day dan YB mo iti lo no misalambot iti tumbok nga adi siyo ay siyo iti kangku nga ai iti may ko pa iti adi manumbok ai pongkalado ko palad amo tok ngo mo ti siya tampay tulo ko tampay tulo ko kasyad pinapatapis si pingas daw di pingas ko patutuko na kagud sababi nga parad-parad mo ti di gang suhay ti madit basit ti di hoy susu idit kumarat ka sumurugaw nga ini tipus susu ay kaprimanan nga montok na pa diala tu iya di kinaubasan ano ako ni ko isuot ay masalah kaboling kahangan isuanggot ay budaya arom nga nagidi ganggut tet susuay no mananay ay madadi elan ni rin ni dadi elan da sumandaki mangyadi iti sapi watang idi makukurit dia deh hapanggor rohit ganggut ti siya nga iya di pigi ni mangga ina pa'y pinayom iyo di na kaubasanan di ulo jadi sayrad raga nga akon ko magyagalat kaubasanan dati hari ubaset bah kayo na di bah manaw ko po ka harohi ubaset tumabi po hari ubaset magigapus-gapus hari ubaset magitapis-tapis set pingas nga ina pahit paintapot ta hila no ni kaubasanan dati nga med iri na po nga papakitad ay koinsomok kapag sama kanitit keluarga ti samtiso. Paingkan lagi kadaud isuangget koboboroson. Okon ko oinsanan keluarga tokotid basi sampalak-palak. Hari keluarga ay angalambayan ongaluhay karangahan. Korongaw kono po yaom aya osono ngodadid iyet tihot karangahan let ay isuang da keluarga ko kano haradahi ginaw no tiad di it orohian ay mayaan na tiad di iya diha kaubasanan da keluarga no koboboroson nga hali piahdet ay hari basi tiad dit pono ko basog-basog pono ko basog-basog nga naubasanan no napad isuang keluarga iti adihom iya dit kono ako kuwaan buduh ka nga naubahas kada tiadi nga ako ni ko isa ikamoyon det kasinduol mo dahiri nga manto kono po hidong ko gumuan tay ko kaubasanan dagya no kadhilo may na dati poboroso nunuhi tong sonong sonong yan nakaboboroson dati det ay hilolabos isuang na keluarga ando sonong ay sonong dilo lain det page dusun ministry ilo na po diho did YouTube asuaw channel nga gadi sonong ko tiad di ino po dagay korohian dati nga ay alu misa padalot piramutan nya pengkuro mokot sokot ado
Hinad DM nga mokasokot, hilad aswaw nga mokasokot ki. Naoso nga piramutan iti hoy. Akal podid. Oso nga lain. Aduya no matid-an, oso nang ilooy. Harano pohot. Kabolingkahang ki. Ke kalimpupusan. Kato. Ulan time sumon ang ilot. Lain ilo. Oreta na kalimpupusan. Mantad da kaboros-borosan dati. Mandagyah waya ay. Igitandet id talu hakantakan. Kumayso, sayra na pod katarimo takod boros, man dati polombuso kamu, ngayon na pa ikaw pagulo nga, tuhot na pa dati nga, hare na kud iti na pa nga, tapot kamu ka. Sakira na pod amu tapot ta ay laanu, kada na dati may polombuso. Miagalaw video, tarimo nun i WhatsApp, nga tainuon po ilaan po tapot kamu. Tapot na po milata ka palambusan. Mano po taha ko kumatambalot. Tiyadi. Kumuduo. Hari nang kud ina pait boros tay ko it atarimo dati di nga manhak do kosanongon ko amo. Ka. Sakira na pod papori ka ta kosanongon ang palambusan dati. Nga sakira na pod okon ko kosanongon nakatutukon om pususan no. Kada may po tilumbuso. Iko matalo. Haroy nangko keperluan ni dit ay palambusan no di. Haro keperluan ka aiso. Sakira pod aiso, tagal. Jadi mantad ko talu hilot poniring dati dinunui palambusan dati. Miagal katarimo ko na pod iso o video mantad do WhatsApp aramay dadid papidua kumad tulunda suway nga kapagulo man po ilaay otapot katuti ka amo kumoduo hare nang kuot ay kosanongon idit video hidi kumatalu hare na ko kaparluan ka aiso. Pingka nagi boros dati. Korongo kod boros at mantadi panil jaipin. Det pengkah mati i Wilmon Mijulan kasyo. Manu dadi polombuso nga man po tapiso. Hara ko sanongon iti kamu atapot nang kuti kamu hara ko porluan ka aiso. Sakira na pod insanan nga aiso may to kono po suangad isuang dat ay pamusarahan datid it binlihuan to kono po rika. Kada dati may patilambuso. Kada may polambuso kumad tulunda suway. Ilo o pagangatandot ay poniring datilot kaboros-boroson. Iyati na matiit mangigit nagi mamusus itinunuy palambusan dati kumada tulunda suway. Paingkan di kadawd iswang dat keluarga hari timpud-timpud korongaw takod pasalot karuhang toko. Korongaw ko pasal karuhang no, korongaw ko pasalot tanganak no. Nga, kondi ko atilombus dati dot ay monorimo. Nga, man na dati siringo haranang ko katapatan iti,
haranangkut kosonongon, teko haranangkut keperluan. Paingka nagi palombuson dati kumad karuhang tanganak hari kosonongon iti kamu. Tapot tu ti kamu. Teko haratu keperluan iti mentokot palombuson ku kumad keluarga ku. Jadi ilo nohot cabaran dati det kasuabon da baino. Hali piad aramai dati borosot i topot iti kakah iri nagi aramai menori tadi boh. Iri nagi aramai pagi baras-barasan. Nga norotian dati desa kirana pod aiso katapatan, aiso kosonongon dahiri, aiso keperluan, nga man po dati polobongo dahiri lihuan po dati i boros-boros. Teko i pralandet cerita di norongo dati. Iso mantad ko pangimbaya torogon kumadati nga ilo no mati boros-borosan. Isio kadau iragan kadau nga iri nahit pinanumpalid di siyo kumadit tulun din ako pagulo. Maya ilo ka boros-boroson. Atumbayaan to kay dat gisam batin pubay no nga kotilombu si kasari it ralandi rogon dat manumpalid dati. Nga atumbayaan to ko dat maya da panghupan da kinorohingan makiano toko makihup toko moed kano toko mamusus sitit kaboros-borosan dati miloh na padam popolombus toko nunuy paintapot nunuy kontok itaguangan da tulun nagi kinorohingan. Bah pohitian toko natit panambarasan kasuabon bay no. Kano misisa toko pod misisa toko isuanget sambayang kalimpupusan. Kinorohingan isong Raja Sorga konsikau dat kasuabon diti insan pakagud nakapangimbulayahay da isa panambarasan di karait dat paingkuron ako yahet monoguang kaboboyuhon kaboborosan dahay isuang na pagyambalutan nagi isuang na kaluarga. Miampay da tamodon dan nununo pay awayaan dahay nununo pahit aralan kapasiyan da tindalan dahay nga ilaan dahay nunuhot katapatan kosonongon nagi harana ko keperluan mentokot kapasiyan di mandahay polombuso maya da boros-boros ngay. Gumu ako lumokon dahay no basagi hay popimborosit ay boros-borosit amu oilando o topot kamu nga itini kalumokon dahay Tuhan may nahay uhupay dat monolibambaniri moed ino padandahi kalombus dahay nga kopiantok kasari dadi karohian. Kung sikaw Tuhan tadaw do bayno akan mihad isuanggot kampayan da kabaktian do hingga no po paingka nagi kalidasan nga konsadu ihay mantadet panasakit isang asimbayan he papaindalandet pelayanan magindalandet keposian. Ampunan tensanan dosa dahay tinasambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amin. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan natin kasuabon ba ino? Kapiruba takakagud kasuabon dot suwab. Ya, kasuabon na suwab. Asam mo, kingoyon iti bay na nga, mystery. Mystery ako ngayon kutid tadaw do bay no? Nga, ay hiti nabod panangisamok-samok. Bobosod asamok kahitim. Panangit talupidam hiti baluran lah. Nga, mystery di ka. Ko ngayon iti bay no. Ay lanin dod sayra kapiruba dati no. Bahin ako po, piruba toko dot ay kasuabon na suwab sa kirad hari kaboborosan dat kontok tumanud di kitab Amsal diteno isuang ginumuan da boras tatap na daharohit
Columbus kontok siyaw tu irini komandat kalomakonku sebagai sangulun at tulon na kaubasanan. Nako po, asanang tadaw Sabat.